Ideme do korčmy. Idem. Kristo, čak si nebol do roboty? Žena mi opustila a toto. Nie, vedúci, pil! Kristo, dík! Tam som chodil tento. Buď to znovu. A žena mi opustila, nie? A ja mám druhú Žanetu. A ja bol do roboty, ale len 2 hodiny. A ty si prišiel až potom. A to rozvedela, že chcel sa rozviesť. To je išli sme sa rozviesť. Si poviem tak. Mě nezajímá tvoje žena, ani tvoje mama, ani tvoje baba. Pil, pil. Ještě raz, co sorry. Tak už si prijebem, že sena si dá druhú. Jak? No sorry, jak? Ukažem si. Jaká? Ja nie, že jak. Jaká? Paš tu sena. Tak. Ukažem si. Nie, nemusíš. On pil, Ešte raz. vedúci pil. Repku vysadík. Dobre, dobre. More. Kľud. Ještě raz. Noutre, se me porešíme.